Tunggu ratu sampune presiden mulihang warunugrahu Sida sang Kresna mawadana kadyangan itu galah suksama maning pawacanan ide sang Kresna ndak rasa ngai bagi maning aturang seksemo tekene bisa walas lagan Nasawir kelaksanaan ini si Uposido lantas bisa ada ning wales leganan cai wagat gati natur maning sibo kelokda cai kasuk tur maning wagat dua saja anak ibu kota Natur maning kelokdah kasebuat kebisan kepradanan caine sido ngartinin wewangunan sanil Nana jani ada pengedik lain dekening cai pinaku pengwales legan wakini dekening cai jani apa ngesido nyen cai ngahenang manilo Puri luwi dan apa pengedek lain dekening cai apa ngesido cai ngahenang gelah Puri anelu tanpa pada kediri bulan yang subah Naining pradesi bolan resai presido bolan rese pragat Puri ane wangun ya
adelan te Puri ini bakal kado tekening adi-adin. Waduh sang anjo penau. Setia maya mus Allah. Ratu kini punika daging pawasanan ide sang Kresna. Sahun nyawis pan-panalon kadi Detio Maya. Dewek tiang sakit ngari. Mung penawis Detio Maya nggih nawa Pradu sang Prabu Kresna. Mung kawontenan dewa kidhange dokir saking ngeri disebut ngerem Lapal-lapalan wes karam sing adelan titiang memar kangiring kadyangan ide sang paragoyan maharsi sang para ide resi Wiswakarma. Eka dewa dan undaki Naidar si Wiswakarma Dewan Prabinaga Dewan Undagi itu Makaryo salwe Manung Dewan dado kadyangan ide Resi Wiswakarma Dewan rasane ngardin makarya seanan sekancan wawamu mangkin wangun Puri inggih wanut karita tuangnya ini mangken tidak baca wangun punika Puri